Alice. Kaya kasi pumuli ni mama dito sa. Ito. Sure ba? Mama di mo sama mo ba? Isa ka sama. Kosa. Ay silbi dua ka konsep ito. Yer. Dua ka yer. Dua ka pas ka dua ka yer. Kaya keluar ya, boleh segera. Terus saya tuh berarti si mama. Keluar itu nanti tak. Gimana tuh gitu? Telepon. Nih, Ini sa tampet na. Ini sa tampet na. Nanti beli itu budi. Gak usah pas pecahan itu. Iya salah. Ini sa tampet na. Si mama rin bahala sa kaon. Kamu rin bahala sa tete. Boleh ya mama. Aja tegar raw to si Winta. Ngayon dito ganyan may kuban out. Wala di sila. Hindi ito pala kanina punta tayong duhaig ka. Sige tayo. Nay mga konsa tong isiman basiman. So, tingin mo nga asa na Ako dito daw plano pa ko to. Yada. asa mo gusto mo supaya ngayon turuan. Wapo na. So isipin mo Pwede na. Sige. Sige mo niya bro. Wah, ano